araza. Humure mukomere mushikame, igitondo kizaraza. Humure mukomere mushikame, igitondo kizaraza. Humure mukomere mushikame, igitondo kizaraza. Humure
mbere wubaka umuntu uranga nukuba utanezerwa. haleluya. Igihe network kaba kwakwanya network ni ikintu kimwe muri kino gitondo. Ubukene bwa mbere si ukuba nta mafaranga ufite mu nzu, si ukuba wambaye ihuzu gatatu cyangwa kane igashushuka igakurubuka, ubwo si bwo bukene. Ubukene buza bugera ku muntu bukamugaragaraho agacocera agasa nabi yambaye superi yambaye costume nziza. Ni ubukene bwo kubura ibyishimo mu muntu. Nico nta ushobora kugira amafaranga, ushobora kurya ugahaga, ushobora kugira ibyamirenge udafite ibyishimo ntacyo byokumarira. Uzi ubibona bimeze nk'igitaka, ukabibona bimeze nk'ibintu nk'amabuye mu nzira wahura nayo, nk'ibintu bidafite agaciro. Ariko iyo ufite ibyishimo by'Imana muri wowe, ibyishimo ni moteri izi gusukuma ikagukaza, ikakwatsa, ikaguheza imbaraga, ikakugeza ku kintu icyo ari cyo cyose ushaka mu buzima. Robera Koloma ukenera ko umuntu atakumenya, ntukamwereke ko ufite umubabaro. Niwereke umuntu igihe cyose kunezerewe wishimye. Ibyawe byakubirayo bikuriza mu nzu, wagera hanze mu bandi ugakaraba ku maso ugaseka ukamwenyura, ntibazomenya isubamo, ntibazomenya ikintu, ntibazomenya ikibazo kikuriho, kandi uzokirwana ugasenga. Ndegere no mikrofone neza wa ko numva akantu wakakakabura. Mureke dutere haleluya mu gitaramo bena kino cy'abana b'Imana. Habe nubwo tutosengera amayitaje, habe nubwo tutokubwira ngo kino kirabura cyangwa urarwaye cyangwa bimeze gutya. Iyo tunezerewe tuzaduhirika ibintu. Ni umuti. Iyo tunezerewe ni umuti, ni urukingo, ni imbaraga zizaziza zikakubwira kubera ko none wishimye ejo mu gitondo iki kintu cyari kikugoye kizokuvaho. Longele buruba. Ibanga ry'ubuzima mwabakecuru ni ukwishima, kandi kwishimira Uwiteka. Reverend Gentil yaratubwiye na kane ngo ni furaha ya wokovu. Ni yoyo nyita naho aruti furaha ya wokovu. Furaheni mwishimire itsinzi y'agakiza Imana yaduhaye. Reka dutere haleluya nitumara utwihanganire pastor. Reka tange haleluya namara adushire mu turegerere cya kindi kiriya
hirya ya Nyakivara hari ahandi bafunguye inkambi naho ko baraturanga neza ibintu bimeze neza. Ibintu byo mu mujyi byino tubanze tubivemo, kwisiga inzara no kugira gute n'utuntu two mubanze mubivemo dusubiririya mu mwimerere wiwa. arimbisha imiti Mwambara ibitambara, mwambara impande, mushaka ibirato bifunze, apana bino byo kugenda bibazanira imfundo ntizigezweho kubera ibirato. Mushaka ibintu by'umwimerere byiriya iwacu. Dutere haleluya. Hongera dufate haleluya. Hongera dutere haleluya. Nawe wozamura ukuboko kwawe. Nawe wogira icyo udumiya, wogira icyo ubwirima. Niba hari icyo Imana yarayikoze woyishima. Ni umwanya wawe wo guhimbaza Imana ukavuga imbaraga z'Imana. Ngwino mzibidana dushiremo umukunga pati. Ngwino tujine naho. Zana n'umugore. Nibwo munafite n'umwana umuzane dusirimbire hano imbere. Muze. Shira. Vamos!
murakoze reka dufatikanye dusenga Imana tuyobowe na Evangeliste Mama Mawiri